na ipakita ko na to ako na to kalataan. Nawiluwa damat ko na dyan pinatulang karinan dyan kawatan pa ang palalian ini damat ko na mga tuan mga rayang ininan na to ini amuin panagnaan di program na to amuin pagbagong konsultan di magungkan niya di dapat tuan madat di atulang. Video niyo amun mga undapan po ay malipang waktu sin waktu ini amuin makubit dahil mga kahalan ini pasal yata ini sin dunia in kahalan na ito waktu ajaw ini suway-way malipat sin waktu na ini makakataan sin ka-video-video mga kamera pasal amun ini pagyan sa lagu-lagu maksud dimaksud adalah ini way upay namin ang sinisyo
ko pala yan. May Yan nata. Kato na kang mga tuwan. Intanet akto ikaberdi talit sahi uli sumno. Bukan berupa junjungan pagtipatnya dalam ang pauman po junjungan pada Brahim. Isiuhin magungkako, iwan isiuhin harapanku. Tampak si Jabrahil ang pangatungo. Karya-karya, hindi kita Marjati tarta iwang sinupan pihak. Ingatar sin pakil, bumaban bari pataas, apat sa sin marjati jauh. Apakuhan hati pasti damping, masa kamu sin marjati mga tuan, katar kamu kapakilan, bumaban bari sa sin marjati. Pagubog, iwang sin upan pihak. Huwag nag-iingatan mga ina dito. Palagi na kita sinay mareho-mareho pagi. Kung sila kita kami nagpamalot. Mga kapakilan, gaban kamu mari, kapaguanan ni Atibat Kidaping, diutos ni Pakilitaw Pakito, Pakil, Habibang bin Salibidan. Dengan daw pinatundin Muhammad, dengan tahu mga paduka umot di
In mga among naubos na program niyo, among part niyo, makadali na kamo mababasa, di kita maubos, diha natin palagyan. Among mga tusi malangkay na, diyawan ko na hindi nyo kita kamapan, dito na kamo hawakan na imo. Patay mo ulit, mga way na kaubos pa. Ay, Hindi makakawa ka ito plastic sinupin, amoy pagbutangan ng buhok si Sultan. Pagbutangan si buhok. Plastic sinupin dahil kita mali. Panginin ako. Plastic sinupin, pagsauran si buhok. Video kamu yan mga makapunang terma kawa plastik. Pagsauran si buhok. Dahil yung kita mali plastik. Di Mandari. Mandari pa ito. Okay na ako na. Then, 1 to 3. Kami tapos sa yung po. Yan na yan. Imam Samsulang, makakanin mo ba rin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikaw mga tema mo, sabat ka mo, aking kanan, saan, kabayan ka mo, magkakalig mo padas sa malalian, among manggulang na kanyo. Manggulang na kamo. Dapul lang sa tawagin na kita niyo, pagkalig padas sa malalian sa bago, bagat ang kabukaan, magkakalig manggulang na din, lato na natin rin. Mapag sa buwan.
kita di lingkungan plastik kamu tengah tersandikan. Di hati-hati kami bangunan dari kamu ikhlas dulu. Oi, lagi kurang dikasih tandingan. Kalian ini.
Kuan niya yaw. Kuan na ito ka na ako nila. Kita niru Allah Ta'ala bahwa waktu ini napaun tanyuin pekerjaan pembangunan lain kata hadir di tuntutan tanyur paduka bakara mahatari maulana Bansiran Muhammad Muhyiddin Merdeka kedua dan dia katawa tahun tadi kawasan itu dari Janura sudah tim tua karanan kampuna seperti bukan yang pakul dan yang dawi sebab itu ini kita ni menghari haulu bautan agama terlampaui tingkatnya ini kita ni tumuku ulu belajar ikakuru ikaraya untuk kita ni tekan awabaannya pagdahannya dulu Allah dengan daw ini ingkatan kalibuan ingkatan problema din kita ni ingkatan ilan na Tuhan berkat pa katanyangan atau apa papaun ngayon kahanungan di Raulata na bumagpawa kaun na waktu makapagka
brother. Yung sumunod, si Mihil Kato. Napalkaptangan, mawaya kita dumuro. Brother na to din Jidda. Representative ini sin Saudi Arabia. Law tawadir marikato. Amuin sumangsi, mag-witness sin pag-proclaim sa adlaw ni Sultan. Brother Al-Said Muhammad Tariq Al-Wasiya, representative from Jeddah, Hijaz of Arabia. Wadir di Saudi Arabia, mga tuan, mga rayan. Siya yung sumangsi sin pag-proclaim Sultan, sin Sultan itong sulo, Darul Islam. Brother. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa man wala wa ahlaka a'dana wa a'dana. Ya Allah, ya man yujibu al-mudtarra idha da'ah wa yakshifu as-su' yakshifu as-su' 'anna wa 'an al-muslimin fi kulli makan. Gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Praise and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. هذه حقيقة التوحيد. التوحيد توحيد الأمة وتوحيد الله. نوحد بعضنا بعضا، نتحد ونعبد الله جماعة وحده لا شريك له. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة الله للعالمين، ولنا فيه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كم أنا سعيد بكم جميعا. وبهذه المناسبة ميلاد دولة الإسلام، the birth of the Islamic State. الله أكبر. إنه حلو
ننشر هذا النور. نحن نحتاج إلى النور، نحتاج إلى الطاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله نور السماوات والأرض، والروح من الله. الروح نور، وتحتاج إلى غذاء نور. روح mesti makan sama-sama badan. Sebab itu kita mesti sembahyang. Kalau kita makan sehat bagus, lagi mesti ada ruh sehat bagus, otak sehat bagus, nafsu sehat bagus, kawasan sehat bagus. I hope you understand my simple Malay. You are أنتم أغنياء بفضل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعطاكم من الخير الكثير كما سمعنا في سورة النحل. أنزل لكم من السماء ماء ينبت به الزرع. بلادكم مليئة بالزرع، ولكن لابد أن تعملوا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عندكم بلاد جميل، ديني نجري بني أحسنتك. كل شرف مقرون بمسؤولية. I will say this in English too, so that those who can understand English can get direct information. Every honor is combined with a responsibility. You cannot take the honor and not do your responsibility. If you are a manager, you get big salary, big respect. Why? Because you have to take care of the staff. You cannot take the honor, the benefits, without doing the duty. Justice. العدل. العدل هو أساس مقصد الشريعة. العدل مقصد الشريعة. ولذلك أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكرم أخانا السلطان، بأن يعدل بينكم، وأن يكرمكم بأن تتبعوه على الحق. أود أن أهنئكم وأهنئ نفسي بهذا الرجل الطيب. Allah subhanahu wa ta'ala has facilitated a good man to be your sultan. And today, only I met him. Alhamdulillah, I saw beautiful signals, show how beautiful this man is. MashaAllah, tabarakallah. So, congratulations. Mubarak. الشكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطاكم الحياة بعد الحرب والقتال، والحياة هي الملك، حيث قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك
والزراعة وتحسنوا الصيد، ونساعدكم إن شاء الله في بيع منتجاتكم لكي نحسن الاقتصاد. أنتم لستم فقراء، لا تحتاجون الصدقة، أنتم رجال أعمال، businessmen. We don't need charity. We want to do business with the world. Share mutual benefits. Win-win situation. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، آتنا الخير كله عاجله وآجله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، حق لا إله إلا الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، حق لا إله إلا الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، حق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله،
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله